Assalamu alaykum aka, qanchadan ekan? Qanchadan qanchaga chayin? 65 mingdan düngüne. Düngüne 65 mingdan, ha? 3 ene baba. Tishlar qanday yo'qot? 2 tish 4 tish har xil bor. 2 tishdan 4 tishga chayin, ha? 6 tish. Ha, 2 tishdan 6 tishga chayin, ha? Qancha bosh bor bu yerda? 10 bosh bor. 10 bosh. Eko ene ola. 3. Ha, 3, ha? Qo'z var qanday? Erkek urg'achi. Erkek hammasi. Erkek, ha? Bular polniylar urg'achi ekan, tishlari 6 tish dedingiz? Ineler ham urg'achi. Yaxshi aka. Shop qanchadan ekan? Taqsir. Qanchadan qanchaga chayin? Qo'ydilar ko'rsatdim. Adam tartgan jo'q. Qanchadan qanchaga chayin taqsir? 26'dan aka. Tegiz 26'dan, he? Tishlari qanday? 6 tish. 6 tishdan 8 tishgacha, 4 tishdan 8 tishgachayin, ha? Qisir var, he? Polniylar. Bağlarım qanday dediniz? 26'dan. 26'dan, he? Oldu aka. Assalamu alaykum YouTube ko'rarmanlar jana men подписчиклерим. Bu videoda qo'ylarning aravaşbağı var bolmoqchi. Aldın ava bir like, bir kommentariy. Her bir basıp atkan like'ınız, жазып atkan kommentariyingiz keyingi videoga чыгууга себеп болот. Жана like бекер тугандар. Болушунча лайктан басабы. Сиздерден бир тыйын акча кетпейт тугандар. Кимдик экен аке? Токтоңуз тууганым, ушул видеону 1 мүнөткө өткүзбөй туруңуз. Сиздерден сураныч. Болезнь Бехтерова деген оору менен 5 жылдан бери алышып келемин. Азыркы учурда 2 жылдан бери балдак менен таянып калганмын туугандар. Азыркы учурда мага леченияга 2 миллион акча керектелип жатат. Хумеранг деген дарын алышым керек экен. Кайдыгер карабастан 50 сом болобу, 100 сом болобу, канчалык колуңуздардан келишинче которуп койсоңуздар кубанат элем. Алланын ыраазычылыгы үчүн алдын ала чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Koydu tarttam, koydu. Kançadan aka? Satıldı o. Eko 50 ming so'rayapti, tishi qanday? 4 tishi, bo'z qisir. Balasi yo'q, ha? Yaxshi. Aka to'g'anlar, birisi bo'z, biri qisir ekan. Shep, eni aldar qanchadan? 30dan, tishlari-chi? 2 tishdan 4 tishga chayin, baldari qanday? Erkek urg'achi. Aravaşı, qancha bosh? 8 bosh, bardığın birden balası var, he? 8 bosh, bardığın birden balası var eken. 25'ten beret eken. Özünüz qancha so'radın dediniz? 27'den so'ragan eken, tuğanlar. Eni ava qancha eken? 35 so'radı. 35 so'radı. Tishi qanday enesini? 4 tishi. Balasi qanday? Erkek, he? Yaxshi. 26 mingdan 2'den baldar var, egizler, he? Baldar qanday bo'lib qoladi? Urg'achi erkek. Urg'achi erkek, aravaş, he? Kemi var. 3-4 ekan, 8 balası. Vardı şu balasından. 8 balası ekan da, tuğanda 8 balası var, 4 ene baba. Bardığın 8 baldar var eken. Tişleri qanday bo'lib qoladi dediniz, enesi? 6 tişler eken. Qanchadan beri urasiz? 26'dan. 26'dan berese, özünüz içine tushib berese, bir az kemi var, he? Shep, qancha ekan? Taqsir. Ya, 40 ming, he? Eni olov? Balasi qanday? Erkek urg'achi, urg'achi, he? Tishi qanday? 4 tishi, narxi bor sizdanmi? Qanchadan olar? Bu 60, balasi narxi, balasi erkek, tishi 4 tishi, 60 ming so'm narxi borcha? 40 mingdan, he? Egiz balası menen. Ошондо бардыгын баласы бар экен, да? Эркек ургач арабаш болсо керек, э? Тиштери-чи булардын? Эки тиштерби? 2 тиш, 4 тиш, экинчи балдар экен, да? Экинчи балдары дейт туугандар. Мына балдары. Мынаке. Shep, qanchadan ekan? Optonbu je? Opton qanchadan? 15'ten kam var. 15'ten kemi var, he? Eni avdaran bar uje? Barlı. Qisir qo'ylar, he? Urg'ach, emneler tishlar qanday bo'lib qoldi dediniz? Bardı qartang, he? Yaxshi. Düngüne qanchadan bo'lib qoldi aka? 15'ten bo'lsa beraversa, qancha bosh bor bu yerda? 12'de var da. 12 çaktı bar eken, toğanlar 15 ming so'mdan beraverem deydi.
Ээсин айтышы боюнча Aldı. 25'ten 30'ga чейин алынды. Jaylok ay deydi. Жайлоо айдайт. Эне аударам бар окшойт ага. Yeni oğla var. Бардыгы ба? Тиштери кандай экен билбейсиз? Jaş koy. 4'ten 6 geçe 4 jaş тиштен 6 тиштеге чейин канча баш? 30 баш, Массага туугандар бардыгы эне аудар экен. Баудар ара баш болса керек. Алындыбы, сатылдыбы азыр көрөбүз туугандар. Жок, канча тартпай эле кой дейт туугандар. Эне аудар канчадан экен аке? 32 миңден кеми бар. Тиштеричи энеле. 2 тиш 4 тиш койлор, Козу бар кандай? Ургачы, экөө тең ургачы ба? Наке туугандар, канчадан дедиз? 32 миңден кеми бар экен. Ургачы бар экен, баудары. 4 тиш 6 тиш дедиңиз, 2 тиш 4 тиштер экен. Шеп канчадан экен булар? Канчадан канчага чейин же оптонбу? Optum. Opka 25'ten. Оптом крука 25'тен, Тиштери кандай? Kozu işte. Козу тиштери ургачы бар? Yok urgaç yok. Эркектер, Канча баш? 18. 18. 18, 19 баш экен. Аягында энчилүү койлор экен, кочкор бар экен энчиге. Мощный койлор экен. Ha ençige jakşı. Kozu işler boyları, mınдай nemeleri jakşı. Жигиттери да өтө сонун. Телефон номер айтып коесузбу? Может кызыккандар болсо 773 менен 773 менен 13 83 13. 13 83 13 кызыккандар болсо жана кеңири маалымат алам дегендер болсо ушул номерлерге чалып сүйлөшүп алсаңар болот туугандар. Канчадан экен тууган? Оптомго канчадан? 30дан, эне аудары бардыга. Баудары кандай? Эркек ургачы. Ара баш, Бардыгы эне абабы? Тиштери кандай болуп калат? 4 тиш 6 тиштер экен. Канча баш бар бу жерде? Энелери. Я, канча эне бас? Эне балдар. Канча? 6 эне балдар экен, бардыгы туугандар 30 миңден кеми бар дейт. Бирөө эгиз экен. Козу бары. Сатып алып же алынды? Сатылат. Сатып ат. Канчадан канчага чейин? 25'ten. 25'тен тегиз эле. Балдар кандай? Eko erkek biri urgaç. Экөө эркек, бирөө ургач, 3 эне алып экен. Тиштеричи? Tişleri jaş orta koylar. Орто бар, 6 тиш болуп калабы орто? Канчадан канчага чейин алындыбы же сатып алып аке? 12,5-дан 25 миң сомго чейин сатып ат, Алындыбы? Тиштери кандай болуп калат? Бардыгы козу, эркектерби? Эркектер канча баш? 30дан ашык койлор алыныптыр туугандар, бардыгы козу экен. Козу кочкор бар экен. Козу бар канча аке? Мощный козу бар го, жетим козу бар канчадан? 20дан. Эркектерби? Эркектер экен, 20 миңден сурап атыптыр туугандар. Сезон башталды бирок туугандар бул. Аке канчадан экен эне аудар? 30дан, Балдар кандай? Эркек ургачы. Бир эркек ургачы, энелеричи? Тиштери. 2 тиш 6 тиш, жакшы. Балдары. Кам канчадан экен? Эне аударбы же жөн элеби? Эне аудар канчадан? 40дан, Энелеринин тиши кандай? 2 тиш 4 тиштер, 3, Балдардын наркы барбы? Чоңдор экен да? 3, эркектер ургач барбы? Экөө ургачы чоң эркек, Жакындатып көрсөтөлү туугандар. Бунусу эркек экен, мо экөө ургач экен. Канча экен аке? Канчага алдыңыз? 11ден, ургачы? Эркектер. Канчадан канчага чейин же оптонбу аке? Эне балдар. Мына кызыл краска сатылды. Кызыл краска бар канчадан сатылды? 15тен сатылды. Эне балдар беле бар? Өзү эле. Бу барчы эне балдар, Бир, экөө, 3 экен да? Экөө. Канча буларыңыз? 25тен. Балдар кандай? Эркек ургачы? Анысын билбейсиз, Жалаң эне балдар калып турган да? Бирөөсү эгиз баласы окшойт, Канчадан алдыңар укам? Алдыңарбы? Канчадан алдыңар? Атаң гана? Наракка кетти, ээси жок экен туугандар, алыныптыр. Бала, жаш бала билбейт экен.
Канчадан канчага чейин оптонбу же аке? 25 milyon. 25 миңден. Бардыгы козусу мененби? Төртөтөн козу экен. Тиштери кандай болуп калат? 6 тиштери. Козу бары бу бар, Эркек ургачыбы? Erkek urgaç aralaş. Эркек ургачы аралаш экен. Козу барын көрсөтөлү. Жатып алыптыр мынакей. Бuyakta дагы бирөө жатат. Ал пакет экен, а? Civegen de. Канчадан? Канча экен аке? Satıldı 17. 17ден сатылды. Ургачы барбы? O. Канча экен аке? 26. Тиши кандай? 2 тиши. Боз кысыр. Кысыр, Ушул менен видео түгөндү туугандар. Кийинки видео жолугушканча сак саламат болуңуздар. Ар бир басып аткан лайкыңыз, комментарийиңиз кийинки видео чыгууга себеп болот. Анда эмесем кийинки видео жолугушканча сак саламатта болуңуздар.